Okay, jeg tror måske der er lidt støj i baggrunden, tror jeg. Ja, den er altså lidt ned, så prøv at give den lidt op på max på output. Prøv det, ja. Super, tak for det. This was realized on the website that where you can submit your story as a text, photographs, sound through the web camera in whatever way you want. I'm offering this to you, to my audience, as a gift from me, that maybe hopefully this inspires some of you to do some crazy wild things. By sending a Twitter message to their groups on Iceland. The film we made, which was based on the script by this comic book writer, it got the award. First, Janus Metz, you have been out there, especially with Armadillo. James Marsh, please, take your seat. One particular difference between you and I is that you mainly occupied with stories of the past. I do that because it's easier than what you do. Let's give them a big hand. Jamen, det er jo en dejlig festival. Det er jo fedt at bo her i Aarhus, og man plejer at tage ud af verden og meget til København og sådan noget, og så kommer en festival hertil, og man kan vandre rundt fra det ene spændende seminar til det andet. Jeg følger seminarer og skal på forum i morgen. Så jeg er i år en del af Nordisk Forum, og det har været fantastisk succesfuldt for os. Vi har fået fuldfinansieret det, vi gerne ville, det projekt, som er blevet pitchet. Vi har fået aftaler med broadcast og professionelt tilrettelagt og spændende udbud af folk, der kommer. Det er jeg meget glad. Jeg er rigtig flot. Mine forventninger til i aften er, at det bliver rigtigt.